Урматтуу көрөрмандар, ушул Талас облусунун Көкбөрү федерациясы ушул чемпионат ичиндеги мыктылардын мыктысын да аныктап номинациялар ээлери бар. Ал номинация ээси Талас облусунун Көкбөрү боюнча чемпионатындагы жекеме-жекеде мыкты оюн көргөзгөндүгү үчүн Манас району Таяныч аргымагы сыйланат. Кол чабуулар, Таяныч аргымагы. Жана ошондой эле жекеме-жекеде өтө бир мыкты керемет оюн тартуулагандыгы үчүн кортеж аргымагы сыйланат. Кортеж аргымагы. Сиз тапшырыңыз. Келиңиздер. Кортеж аргымагы. 2024-жылы Талас облусунун Көкбөрү боюнча чемпионатында мыкты аргымак аталган жаштар командасынан 5 кашка аргымагы. Кол чабуулар. Талас району 5 кашка аргымагы. Анан ошондой эле ошол жаштар арасындагы өзүнүн бир өтө бир керемет оюндары менен өзгөчөлөнгөн эң мыкты улакчы деп Анарбеков Айдархан Айтматов району сыйланат. Анарбеков Айдархан мыкты улакчы номинациясынын ээси. Анан ушул чемпионатта мыкты аргымак намынын ээси Бакай ата командасы Көксерек аргымагы жаштар. Көксерек аргымагы. Анан ушул 4 район ортосундагы өткөн чемпионатта мыкты улакчы деп чоңдор арасында Талас районунун Сагынбек уулу Дастан сыйланат. Сагынбек уулу Дастан. Кол чабуулар болсун. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Талас облусунун районарал жаштар чемпионатынын чемпиондору Талас район курама командасы 40 упай. Биринчи орун. Аны эмесе, урматтуу көрөрмандар, Талас району бүгүнкү ушул быйылкы жылда өткөн чемпионаттын жеңүүчүлөрү жана кубок ээси жаштар командасы. Кол чабуулар болсун. Мына вице-президенти келет. Талас району жаштар командасы. Жаштар командасы 2-нчи орун жана 3-нчи орун медальдарды алып кеткилечи, капитан. Капитандар келгиле. Манас Карабура. Манас Айтматов келгиле. Энеңерди алып кеткиле. Медальдарды. Мынабы жалпы Эсенкул байке мына акчалай сыйлак жалпы командаңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кол чабуулар барбы? Көрөрмандар. Чоңдор. 3-нчи орун, 4-нчи орун ээси мына. Көрөрмандар, ошентип мына Талас облусунун ички чемпионатында 40 упай топтоп Талас районунун чемпиону аталып аткан, Талас облусунун чемпиону аталып аткан Талас району командасы 1-нчи орун жана кубок менен сыйланат. Кол чабуулар болсун. Мына кубок келет. Марлен агабыз, мына ушул Марлен агабыздын мээнети менен рахмат. Аны эмесе мынакей ушул чемпион болгон команданын. Анан урматтуу көрөрмандар, көкбөрүчүлөр, буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөн экен. Ушул чемпионатта кайсы район 1-нчи орун болсо, өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин атынан 200 000 сом акчалай сыйлык Талас району. Өлкө башчыбыздын атынан келиңиз. Шабралин Замираке. Садыр Нуркожоевичтин атынан. Мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн командасы менен мынакей Көкбөрүгө кандай бир керемет салымдарды кошуп, Кудай буйруса Көкбөрү өз өнүгөрүнө
Dagı da işler kaldı. Emi kezik emnege gelip jettik yorman. Sastaf kızık mı var uzdan? Kızık bolsa har bir balanın atı okuyğanda men tınıgı birim bir şаңды колчабалар менен тозуп алчу ошо жигиттерибизде. Kimdin atı çıksa komanda ortaga çıkalım. Mına bu жерде boşalt бериңиздер. Hazır aldığınızlarda Ынтымақ komandasının sastavı. Birinci Katar Sanı kapitan komanda kim? Orozbayev Joki. Kapitan komanda. Kulay buyursa bu yıl özü жетектеп машык туруучу болуп отуруп Талас району командасынын чемпиону болуп отурат. Алдыңыздарда Orozbayev Joki. Ушул команданын баарына тук берген жалгыз өзүңсүң. İlgili kalay. Alemi Tışlanavuz, görmanlar Tışlanavuz. İkinci Katar Sanı. Sağınbek Ulu Dastan. Ola Ынтымақ komandasının almıştırınız. Yenildi korkucuları. Futbolsun jigitler. Buna kança degen adamlar. Buna jaş muğunlarımız turup. Uşul jigitlerden her adam kuramına görürsün. Alemi en kızıklı uçurup Müskel oluruz. Ынтымақ komandasının motoru dep aytып жүрөбүz. Avatar argımağının en mutlu çavarı. Noruz var mı? Buna bir yıl vurun beni bilesiniz he. Uşu 5. nömer uşunça görman ayağı edecek atkındalı. Bugün buna canımızda ayarlar. Kul sağlanmasın ayarlar. Emi 6. Katar Sanı'nın kimle oynuyorsunuz? 6. Katar Sanı Ынтымақ komandasının en yaş oyuncularının biri Fatih Uğurbal. Fatih Uğurbal. Gel. Alemi 7. Katar Sanı'nın İlisulu Kuşçular. İlisulu Kuşçular. Gel. Alemi Ынтымақ komandasının 8. Katar Sanı'nın oyuncusu Anarbekov Haydarkan. 2 yaş kuramının komanda toluktalı oturak. Anarbekov Haydarkan. Gel. Alemi 9. Katar Sanı Mırzabek Uğurlu Alubasbek. Gel Alubasbek. Olça koştutal bu jigitler buyursa 1 yıl boyu bizde suyunda duran jigitler. Alubasbek. Bular özü Ынтымақ komandasına girerliğini bilmesek mi? Yok. Alemi 10. Katar Sanı menен Melisbekulu Nurcan. Gel Nurcan. Ынтымақ komandasının en mutlu şabulcusu. Melisbekulu Nurcan. Alemi 11. Katar Sanı menен Rıspikov Mayranbek. Alemi 12. Katar Sanı menен Esen Uğurlu Ömürbek. Gel.
İskenderov Askat Bayke. Askat Bayke. Gelin. Alemi trener Joki özü. Sayapkeri Esenbay Bayke. Gelin. Sayapker. Ola uşul Kur'an Kuday buyursa jalpı Talас elini biylki жылы жақшы маңай тартылайды деп işeneli. Келіңдер еме. Еме, ол ата, есім құлаға. Еме, ұрматты көрмандар, составты болса Құдай бөріса ұқтық, кетпей тұрғыла, жалпы бата берелі. Ушончақ ішінің батасы, мұна қазір есім құлаға ұз. Жақшылағай, ошол жігіттеріңізге батасын берсін, жақшы қалау тілек пенен, анан жігіттеріңізге келешегіле игілік қалап қойды. Келіңіз есім құлаға. Олар еме, мұндайда, область ішінен ең мұқтанлардың өне. Көпкөр бұл команда ойынығы олар, білеңіздер. Мен балдарға Құдай білеңіздер күш қуат берсін, Талас областыдан только жеңішті күтеді. Аман бол атышында Бурушав Жуховс майданын жеңіп, Талас областыне тағы чоң майданда тұрады. Амин, бар болғыла жігіттер. Өткен күнгі тарих болғыла. Келешектің үміті, ұшырдың жарық жылдызы болып, көз içinde el arasında бар болғыla. Bir қылшалар менен мінекей командаларды ұшырашып тұрып кетші. Ben ömür ötmüşüm. Bilir çağırdım beni. Bileği güçtü, bel güçtü, kökbörü balvan çapkanı. Tay kazanға жеткенін koşar sekire salғанды. Ömür ötmüşüm. Ama değilsin. Ardayım, var ol.